Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan asyuning. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jay manugang ko apab paboritok. Ti nakaipaay itinalaos. Apan nakaibabain mi. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Suning. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ares, gumatangak man iti sinigang mix mo. Ay, mabitlaing nana. At 20 katgatangin niyo, At to'y matibayad ka. Ay na, iba kayo pa'y. Takanayon kayo, nakakutiks, nana. Ay kat siyempre, si kaman tinakamanugang iti saan anaimot. Kahit yung asawen, kanayon na kayo nga ikaniti kwarta ni Layla. Ay katun, iba't bati na kanyak ti anak na ni Ruday. Katintun sumangpat iti malab, dagasin na mutlaay. Ikanak tumutan iti kwarta. Ay, nagsaya atin ngayon kasta nana. Sa bagay, saan na problema ti kwarta? Taday di abroad ti asawa na. Kinadapay trabaho na. Papanam ka di man na, Insuneng. Ay, inak baki birthday. Sikapay lang ti makaamu iti apo ko ta. Ay katuan Angam ag-take out kan tumutin iti makan. Ay kat, depende no adan to itid nga i-take out ko. Sapay saan ka mo't nagluto iti pangaldawan? Ay, adapay mo't nabati along gani sa anagar mo sa ranta. Isunton ati si Daem. Inton malumtaw nga agluto ak, agadubo ak. Ada dya inted ni Layla akarnit manaw. Winin Alang nga raw, mapanakod. Bantayam dya apo ko ta. Saan mo abay-bayan? Anya matenday dya abort dyan. Nagtatamnay amin nga inluto da. Kurang-kurang tirikado da. Uray sa anak nga agaw-awes, nukas jamot lang ti saganak. Makapaawan kanas. Sa anak la kumananap-napan. Nagtaktakak laeng. Awan pa'y matintad ni Mari ilang nga i-take out ko may. Ay, nagkasangay to jay apo ko. Siyak man mo't ti mangawis kadakwada. Takitaan daman no kasano ka imastok ti may pasango kadakwada. Ay, anda ka matan ba kay? Kumusta nga itinapanama berdian? Babawik anapan. Kaslagraraman mo't na taon. Panagkunada nga ta sa anak-anak karamraman iti kakasya amakmakan. Ay, no ag-birthday to ti apo ko ta. Siyak tumat ti mangawis kadakwada. Mala, mapan ka naglutaw. Tanay, mabisina ka Nanang, imbaunnak ni Mario. Umutangak pa'y laang kano iti bagasyo. Saan pa'y ngamin ang nagsweldo? Ay na, da kayo matkit di atat tao. Apay, anya ti panagkit-kita yung kanyak. Pagbagasan, imbes ana kayo ti agitan kanyak, siyak pa'y tinawatan niya. Saan ko adaw-dawatin, Nanang? Utang mo? Uray pa'y, patsyam, abayadan niya. Nanang, may ko alangan ti anak ko. Ay, ay andan tinapinta sa manugang ko. Ay, dumanon ka, Layla. Nakaluto kayo ka din, Nanang? Dumawat aklatan iti naluto amasida. Masadutak namin ngagluto. Ay, well, anak ko, nakaluto ako. Agdiretso kan ijay kusina. Mga lakalatan. Kay, si kamot rinay. Agawid ka. Tawan maipautang kukan ka.
Ay bakla, gumatangak man. Anya tigatangin niyo, nanasyuning? Ay soft drinks man kan tinapay. Hoy, adun sa amin ti kwartayo ita, ha? When tada nga ron agit itad. Ay na, di kay paimot masyan kini training. Kinunana nga umututang kada kayo iti bagas. Angam imbagayo kano nga awan. Iso nga imay dito itersena nga imutang. Kat, pinautanga. Wala, takaasi damat. Ang mga awan maisaang da. Sana bale, tagbaybayan mo't no umututang. Ay, masurunak kadakwada. Imbes asyak nga inadat ikanda, saan ba tasyak pa'y tidawatan da? Ay, ninanamat. Siyempre, gipit damit nga ron. Imbaga da kayo, tasaan kayo nga kurkuran. Awin taad da jay manugang ka, amang itad iti kwarta. Apay anak ka umay kayo, nanang. Ada ka di ibagayo. Nagawad kat ababain yon. Mapanakit din is istorya eh. Ibagbagam kano kan ni Ares asaan ka pinautangan. Ay agsalukag kayo ngamin tapno saan kayo nga umut-utang latan. Ay da kayo pa'y agsakit tinakam na. No saan kayo mapautangan. Nanang, saan kumot nga inggagara nga imbaga? Kinunana ngamin ada kayo ti asikgap. Isuan na ibagak mat anaga po akon iti ayan nyo. Kat imbagayo nga awan. Ha! Saan kan nga agrasawn? Mangibabain ka amanugang? Agtrabaho kang amin tapno saan kayong agrigrigat iti asawam. Apay kasta kayo nga agsasao kanyak, nana. Agkakasakit ti bagbagayo kanyak. Tapno saan ka masaksaktan? Saan ka nga agpakpakita kanyak? Tadyak kaya ta makita ti panagrupropam nang runa nuutang ti ibagam. Nalawag! Apay mo takas ti panagsasauyo iti asawak na. Talaga nagalas ti ugali, tinaasawam Mariaw. Nagipulong manankan ka, ha? Kaya't nata apagapaan, kahit isumot ti kanunungam. Amo ka diyo kay kaya ti asawa, tawan ti maititid na kada kayo. Amumot lagayam. Iso adi mo papaumayan ti asawam, ijay balay. Tano saan ang mapagustuhan, is istoryaan nakmatan. Mangibabain. Kaslasandak nga anak iti pampamayan nyo kada kami nana. Sapay ko nga, tasaan kayo itong agbabawi ti daytangar aramida nyo. Awan ka di timad-madlaw mo kini Layla, bakit? Ay, awan matlakay. Saan mo ta nagbalew? Saan mo't lataan na imot kadata? Sana ray tati kayat ko asaway. Na, anyangay nga road. Kanayon mo na maladaw nga agawid. Kas kumaita, saan mo tasigod na maladladaw nga agawawid? Ay, tila madmadlaw mo mag. Ay, agaliwak sa'y mga ta. Sapay la ko mga raw, takas tangag paisaw. Hello? Nanang, tawan ka dito ni Layla. Apay adi na sungsumbatan di awag ko. Ha? Nay, awan pa'y mag barok. Saan pa'y asim magpag? Di nakadimbaga no sa dino ti papanan na. Nay, awan mo timbaga na, anak ko. Baka mo andak tuman, anang. Noan nga oras o sumanpet. Kanayon ka di amanatla daw nga gawin. Ha? Ay, saan mag, anak ko? Italaang mag. Sige nanang, awagan dak to inton sumangpet ti asawa. Sige, anak ko. Sa dinaw tinaggapwam, Layla. Imawag ti asawam. Birbirukan na ka. Anya timbagayo, nanang? Imbagak, asaan ko nga amaw no sa dino tinapanam. Anya pa'y titinamag na, nanang? No ka na yun ka maladaw nga agawid. Ay, imbagak latan nga italaag. Gaputa jak kayat nga agapa kayo. Ay, sa dino nga minti papapanam aya. Apay akanayon ang maladaw kamutan nga agawid. Kakadwak dagiti barkada, nanang. Saan kayo latan nga agsasao iti asawak? Siya kunti makamo ang mangawag kan kwa na. Oh, mabit lang.
Ato iti kwarta. Suko na ko, ti anak ko. Sige. Mabiit lang nga ron tayo nakalaay. Nakaturog namin, ije kwartaw. Ay lakay, umadanin ti birthday ti apo ko ta. Sigurado adito'y balay ti pakaangayan ti okasyon. Ta sigurado asana masangon ni Laila ti agluto. Ay na, nagarbuntulakit ni ti sagana ti apo ko. Taba kahit 2 taon ti taon na. Win nga raw. At tapay katlista akon no asinon taw dagiti awisan. Nan, kita agmanday talistaam. Aw, at to'y tinutbok ang nakaisuratan na. Apay ngay, awan mo't na training kan Mario dito'y listaam bakit? Ay, masurunak nga ron kadakwada. Iso nga uray saan tan nga awisan. Ay, numaamuan da na ito'y. Adda gumura da ken ka. Di uray gumura da. Awan na sakit, abakrang ka. Layla, anya gayam ti plano, umiti pa nagkasangay ti apo ko, may. Gastos laan, no aghanda tayo nanang. Ikan kayon tulaangan iti kwarta, tarumwar kayo. Mahan kayo iti ruwar. Kaninyo, ti kayat yo akanan. May mayatan ti kasjay. Ngam ti ipakanyon tumot lang kadag iti kakaruba, sakit addan tupay la maibagada. Ha? Ay, uwin agam. May mayat mutlaan no aghanda. Uray kat addamot iti abroad ti amana. Nanang, saan ko ati paggastusan ti amuyo? Kunakmat nga itid kulaangan kada kayo ti paghanda tayo. Ay, apay ngay lakay. Kaslamot agtip-tipin ni Layla. Ay, hindi may sa taon ti apo ko ta. Naggarbo ti handa na. Nagpaparti pa iti kalday. Apay, anya ti imbaga na aya. Saan ka na nga aghanda? Mapantayo la kanon mangan ni Jeruar. Kita mangan no isumot at nagtulagan da nga agasawa. Bay amlatan no day ti kayat da. Saan mo nga ipilit ti kayat mo, takababae. Ay, naimbagman ta nakalagip ka manen nga may dito store ko, Nana Syuning. Apay, ada ichismis mo aya. Adda! Anya ngay matday ka. Ni Trining, Nana. Mayatan ti online business na. Mayat met gaya man ti kasasaad na nga agasawa. Kinapudno na, ag-celebrate damat. Iti umuna pa nagkasangay ti anak da. Kat inimbitar dak. Ay, agpalastog naman nga agasawa. Inton kwan, kas daman lakakaasin nga umut-utag. Ay, sos! Imbes amaragsakan kayo, ngam kastapay lati ibagayo. Ay, apay, talaga kit di apalangguad da nga agasawa. Lakay, bantayam ti apo ko ta. Awanin abasto tayo iti kusina. Agudo nga. Wain, bakay? Ay, wain, hadagayam imbaga ni Aris kanyak itay ijay tersena na. Datrineng, agsilibrar da kano iti umuna apa nagkasangay jay anak da. Pangalaan da nga iti kwartada. Adda kanon trabaho ni Trineng. Online kanumay. O di nasayaan. Lumabasak man pa iti pagtrab-trabakwan ni Layla. Ituludak iti merienda na sakbay nga agawid aka. Ha? Ni Layla tinakatakda nga da kadwa na alalakay. Nagmayat ti panagholding hands dang agtungtong taong. Ti cellphone ko. Ibijok man ida. Ay, aglingadak. Tapno sandak ang makita. Ha! Naginagak da. Kat pumanawon ti lalaki. Ay, agturong dito ayan ko. Ay, ida po konti cellphone ko. Ang mga makita na nga agbid-video Ti awanan bain a babae. Adagayam lalaki na. Awagak ni Oliver itamot laang kat pagawid akon. Ison ti makamu iti asawa na.
Ay, isen ko kan kuha na tinabidyaw ko. Dahita ti kasayatan nga aramidang bakay. Sana mabalin na lipliputan na latan ti anak ta. Ti awanan bain na manugang ka. Ipampanakal ko lakit din. Ang nagaramid mo't gayam iti pakaibabainan ti pamilya tasyaw. Ay nananasuning, amuyo ka din ti agwarwara sa daman. Adda ka no gayam lalaki ti paborito yung amanugang. Ado ti nakakita nga adda lalaki na. Ay, sika bakla, mapankakit din ija isturmaw. Sayang no adda gumatag. Saan aday agmarmarites ti araramidam. Ibagbagaklaan tapno maaksyonan nyo. Apay, kaya't yulatan na luklukwan na ti anak yo. Saan nakasuruan bakla, amok ti aramidan. Ha? Kahit ka di asawan day tanana, nga mo yung ti aramidan ti paborito yung amanugang. Amokon, iso asaanan anas kan nga umay mo ibaga kanyak. Imbag man ta nakadaray kayo iti umuna apa nagkasangay ti anak ko, nanang. Ah, damay sa ama kagapaw. No apay nga imayak anak ko. Anya day ta, nanang. Pakawanan na kuma kadagiti na isaw-sawang ko kan ka iti kalabas. Ay nananang, awanan kanyak dagijay. Day ta tinagbalin akarit kanya. Iso ang nagbiro kak iti trabaho, nga uray adaw awir ko. Kat nagmayat gayam ti aglako iti online, nanang. Ay, imbag ka pa'y. Ang amjay kinay kayat ko amanugang. Iso gayam ti mangibabain iti pamilya tayo. Amo ka din ni Manong Oliver, nanang. Wahin anak ko. Urayak ti panagawin na. Ta ison ti agdesisyon. No anya ti rumbang ama aramid. Sana nagdarom ti anak ko, Mr. Lonely. Ngam kinid daw na, akada kami nga agyan ti anak na. Imanugot mat adagos ni Layla. Nagsublimanan iti abroad ti anak ko. Katsyak ita ti mga aywan iti anak na. Da ito'y man ti kapadasa. To'y pagayam mo, Shuning. Shuning, agyaman nak iti da ito'y apakasaritaam. Kat ti makunak, husto ti inaramid mo. Apa nang ibaga iti anak mo, iti aramiden, ti paboritom amanugang. Ala, sapay la kuma, tapagpapadaem, ti tratom, kadag iti manugang mo, tapno awan ti agsaksakit ti nakam naken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan asyuning, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinaga na Cheryl. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nugayam nagayat ka itinalabas. Nalabas tumet ti pan nakapasakit. Arik naam. Tay kunada nga ruden. Amin analabas. Dakas. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Cheryl. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman nak Cheryl, ah? Agyaman nak iti panangaklon mo kanyak. Jak ni namnama asong batang nak ita akasangay ko. Sinigurado klaang, no talaga anapudno ka kanya. Talaga amat nga minanapudno akan ka. Kunaktupay no ni Patrick ti song batam. Gayim laang ti pangibilbilang ka ni Patrick. Sikati nakarit na iti ayat. Daytoy ti karagsakan akasangay ko. Ngamin, daytoy mat nga aldaw ti panangsungbat mo kanyak. Itata sinungbatan kan.
Mas at daw ko mga igad tati agadal para iti masakbayan ta. Wen, iti da ito akin narigat ti biyag. Ay, jak kahit asayangan ti kwarta dagiti dadakkel ko. Masyanak mat kadakwada ngagtaltalon. Iso ngagtip-tipida. No kayat mo ada extra akwartam. Apay adi nagtuladan. Ada sideline ko. Wen, urayak lang ti awag dagiti nagaplayak. Imbagkan ka At dalang aroden mabalin ti pamilyam. At dapay sideline mo. Iso asaan mo a problema ti kwarta. Lukas ta? Kayat-ayat mo ni Ron? Wen, Marie. Sigurado ka ka din kan kuwana, Cheryl? Wen, napanagakmat nga ay ayaten na. Isa sinong bata kun Okay, adakin ka na ita. Laglagi pa, narigat ti ma-heartbroken. Apay, ada ka din experience mo, ha, Daisy? Awan pa imat. Ngam, adda amok an heartbroken. Sino man? Classmate ko iti high school Ha? Nagubing matan ana heartbroken? Siyempre, na in love. Soft drink. Ay, kaasi matay jay a classmate ko. Iso asi ka, Cheryl, itatadan boyfriend mo, saan mo nga ayaten iti sobra-sobra. No di mo kayat, sobra-sobra mat asakit ti mariknam. No kas pangarigan tamapukaw mo. Siyempre, saan mo ang maibagatigasat? Wen, teacher. Expert kan iti kakastaba, naga. Ay na, isi-share ko lang kan ka tinapaliiw ko. Kasano, naawat ka ka din iti ko naman nagaplayam iti trabaho? Ay, saan na rod? Saan da pa'y mat nga imawag? Iso nga langanan siguro? Saan ka amaawanan iti namnama? Padasa manin ti agaplay iti sa bali. Maawat kan tulad ta. Day tati kayat ko ken ka. Patpatib ka rin makanayon ti pakinagam ko. Siyempre asino kumangay ti sa bali ang mga ramin iti kasta? No di siyak akaayan-ayat mo? Agyaman tasimang bay ka itibiyag ko, Cheryl. Sapay ko mga ron, tasaan mo to pagsakitan tinakam ko. Apay ko mapagsakit ag tinakam mo. Anya nga iti amok nulukon nakto. Si kakit dimit. Apay, anya ti pagkitkitam kanya. Mangluloko? Saan makiti? Ala, umay ka. Mapantay ti school canteen. Cheryl. Wan, amok. Awan allowance mon. Saan ka amadanagan? Siyak ti agbayan. Mababain kan Cheryl. Ngam di ka madanagan. Into na danton kwartak. Itintong inginaan a restaurant ti pangipanakan ka. Kat siyak tumat ti agbayad. Okay. Lagi-lagi pagto akanayon dahita. Saan na bale? May satawan lang Agradwartan. Bili ba ka talaga kan ka, friend? Na-inlove kan samot ten. Agasam day tangay. Tunggal adad date yung kaniron. Sikat ang gas-gastos. Anya ngay nga ron, katawan mo't kwarta di tao. Bumawin tumot din ay, ito na da kwarta na. Kan may sa, siyak ti mga awis kan kwa na arumwar. Kaya't ko ngamin akanayon ang makadkatwa ni Ron. Ay, di mo unay, friend. Numaamon ni Daisy akas tati aramidam. Kakaasi kan tumanan iti sermon. Iso nga rod asaan ko nga ibagbagakan kwa na. Si kalaang ti pang ibagbaga Papa, saanak ang makaawid ita. Busy ak ngamin diti pagadalan. Kailiw ka, iha. Saan kayo ang madanagan, Papa? Inton mawaya anak, agawid ak matlaang. Alaman na ron, iha. Ay, erwar mo tulang arudan ti kwarta nga ipawit ko kan ka. Agyaman ak unay, Papa. Awan ang yaman na, iha. Basta say-saya atam ti panagadal mo, ha? Sana balay. May salangan at awan, ag-graduate kan. Wan, Papa. Saan kayo ang madanagan ta makagraduate ta? Kumusta ka, Cheryl? Oh, Patrick, si kamat gayam. Mabalin ka dito makitable. Awan ka di kadwam? Sige, agtugaw ka. Awan kadwak. Apay asaan mo kadwa ni Ron?
Dapay class na. Kat, kumusta kayo maten? Naragsak ka kadimat lang kan kwa na? Wen, sa anak nga agbabawi, anak ayan ayat kan kwa na. Amom Cheryl. Aging gaita. Ay ayatan ka pailaan. Patrick, lipatin na kon. Nagadumat a babae dita. Sikate ayatek. Sikalaang tinakarik na ak iti kastoy. Ngamsaan ka madanagan. Maawatan ka. Talaga adinak kayat. Maaklon ko dayta. Agyaman na maawatan na, Patrick. Pudno ka di tidimanon kanyak. Anaggidan kayo anagmerienda kini Patrick. Awan mat siguro ti dakas na, Ron. Nakitay ba lang mat kanya? Kan kinumusta anak laang. Awan mat madi nga inaramid mi Ano mabalin? Diyak kayatin nga kuyog kayo. Liklikam ko man ni Patrick. Amok nga dapay laang riknanakin ka. Agselselos ka kadi? Sikati sinong bata, Ron. Sikati ay ayatak. Iso asaan ka kumamot nga agselos ka ni Patrick? Pasensya ka na. Gamjak amo nakapay akastoy tiriknak. Agtalag ka kumakanyak. Ngamin, si kalaang ti ay ayatan. Awanan sa bali. Congratulations, iha! Ay namaragsakan at naggraduar ka matlaangan. Agyaman papa. Agyaman iti ado arigat yun ang paadal kanya. Welcome, iha. Inaramid ko lang ti pagrabangak. Congratulations, Cheryl. Congratulations, Metron. Kaya't ko ayam amukan ka ni papa. Papa, iso ni Ron, tinobyo. Naimbagngal daw yo, sir. Kastamat kan ka, iho. Ay na, iha. Apay asan mo nga imbagbaga nga dagaya man kaayan ayat mo. Planok at talaga ayam amu kada kayo. Kalpasan ti graduation, papa. Sige na, Han. Sumurot kan kanyak. Agim imbitar ti barkadak iti birthday na. Di mat kinunakan ka nga ada trabaho. Saan ka mabali ni agabsen? Saan nga roden amapan? Awan mat kadwak. Apay ngamin amasapol nga da kadwam. Sakto lang ti awan partner na numapanak. Isu asaan ako na dumaray. No kayat mo, kasaritak lang ni Daisy. Ta isu ti kadwam amapan. Kababain mat iti barkada, musaan ka amapan. Kaya't nakatamot ti mapan? Padasak akasarita. At dangamin pa nagtalag ko iti dahi agayam ko. Amok amabantayan na ka. Anya? Aramidan nak nga escort ti boyfriend mo? Sige na, friend. At dangamin trabaho iti dahi tangal daw. Kat saanak amabalin nga agabsent. O, di maban nga agmay-maysa. Apay amasapul pa lang akadwa. Saan na nga rod akayat? Saan la ka nun amapan wag may samat laang? Masadutak, friend. Alan friend. Please. Ilibre kan to, promise. No saan ka la agayam? Thank you, friend. Talaga alab nak a friend mo. Lunch break kan, Cheryl. Anya pa lang teraramidam. Umunakan, Patrick. Sumaruno aktulatan. Ilupas ko lang to aramida. Ay na, umay kakit din. Bisbisinam lang ti bagin. Ituloy mo to dayta intun madamdama. May mayat matlaang ti adda kasango na amangan. Intun kwan, nalipatam man ang tinangan. Sige man laangan. Dagulit ka matan niya. No apay ngamin asinurot nakpailaang diti pagtrab-trabahwak. Ha? Uy, atap mo lang dayta. Kinunak lang nga roden. Ajak ammo, adito iti pagtrab-trabakwam. Di ka nagulbod. Ammo, nga dapay laang panagayat mo kanya. Awanan na niya. Napukawan ti panagayat ko kan ka. Pagayam lang ti pangibilbilangakan ka.
Wan, amok. Di ka lang maangawon. Apay nga ta. Manipod ita ibigan. Saan man laang nga imawag, wano nag-text ni Ron. Kumusta nga ta tinapananda iti gayam ko? Makatutulog ako. Nabanugak. Inton bigat laangan ako musta ak tinapananda iti gayam ko. Ay, maturog akit din. Ron, kumusta tinapanan nyo ka ni Daisy? Okay lang, mate. Day talaang ti maibagam? Okay lang? Agistorya ka mat Awan matirong bang istorya eh. Oh, apay anatam na ti panakisaritam kanyak. Mabalin ka ding agkita ta? Mabalin ka di asan pa'y lang ita, Cheryl. Kaya't ko tiag may mesa. Ada ka di problema? Awan, basta kaya't ko pa'y lang tiag may mesa. Sige nga, Rod. Awagan nak tulangan, inton kayat nakon akasarita. Marie, apay nga ta? Manipod idi matindar daron kan Daisy iti birthday party. Saan pa yan nakisinara kanyak ni Ron? Kan oray ni Daisy. Apay nga ta ajak makontak ti cellphone ni Daisy. Kasta ka di? O sige, padasag ka awagan ni Daisy. Barang makontak ko. Sige man nga, Rod. Mabitlang ha. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Out of coverage, ma. Apay nga ta? Kas lalikliklikan dak Ay na, saan ka nga agpanunot iti madi friend? Ni Ron, tirumbang ama kasaritam. Ang mga nobisi lang ni Daisy. Apay ka di. Anyati ko na mapagsaritaan ta. Ron, anda ka di parikot? Anya parikot? Apay akas lalikliklikan dak. Uray ni Daisy. Apay nga ta? Jak matan makontak. Ang mga nobisi lang. Uray mga isuti umawagan ka. Kumusta ti matindaran nyo ang birthday party? Okay lang, mate. Nag-enjoy kayo kadimat lang? Owen. Mga takit din. Ang mga lumamisan dagiti makan. Cheryl, naganda yung man ang titurong ti imatang mo. Anta ka di problema. Awan, Mad. Dumdum lawak lang. Paslada nagbaliw ka ni Ron. Ano ti kayat mo asawan? Saanan akas itisikod? Kaslapay kid din kanayon nakaliklikan. Anya? Kasaritam Ibagam dagiti madmadlaw mo kankwana. Damdamagag mo at no ada problema na. Ngam kanayon na nga ibaga nga awan. Mga nuatak mo lang dayta. Ang mga nubisi lang mo't iti trabaho na. Kasta nga ta. Itataad tayo diti restaurant. Anya ti kunayo nga ibagayo kanya. Cheryl. Tsaka mo. No kasano arugyak nga ibaga da itoy. Saklatan ti mga ibaga iti da itoy, Daisy. Anya ka di ti mapaspasamag. Anya ti rumbang amaamuak. Iti day di aldaw nga matindar kami iti birthday party. At da napasama kada kami. At agdadagsan ita ni Daisy. Saan mi ngayong gagara ti amin? Agpada kami anabartek. Iso apakawanan na kami, Cheryl. Ngamnaskan nga itakdar ko ti dayaw ni Daisy. Anya? Apay anaarami yung kanyak ti kastoy. Pasensya kan, Cheryl. Ngamjak nagayatan da ito'y anapasamag. Among matadyak kayat idi timang kadwa ka ni Ron. Ngam pinilit na ka. Isa pa nga asin. Maawatan na kami kumal. Kat saan na kami aguraan. Diyak mo. Diyak mo no anya tisawak kada kayo. Sarte ngam na nakitkitaan ti FB dagiti agasawa. Ag-move on kan, friend. Nabayagan na parparigatam ti bagim. Diyak mo, Marie.
Nga maging kaita, ay ayat at pailaang ni Ron. No makitak ti kinaragsak da nga agasawa. Ibagbagak iti bagik, arumbang ko maasyak ti adda iti kasasaad ni Daisy. Apay akas to'y tinagbanagan ti relasyon mi ka ni Ron. Apay anagrigat ka makamove on. Malagip ko lakat nga rod ti imbagakan ka idi ni Daisy. Asaan arumbang ti sobra panagayat. Ngam, patsyak asaan namat nga tanga ingagara ti napasamak. Ang mga no nasulisog dalaan, gaputa na bartek da. Dayta mo ti pampanunotag. Basol ko ti kastoy napasamak. Gaputa siya tinangpilit idi ka ni Daisy. Saan mo apabasulan ti bagin, friend? Talaga siguro ana ituding nga isuda ti para iti tunggal maysa. Ita, damari kan Patrick ti mangan andingay kanyak, no kasta makariknaak iti panagliday, Mr. Lonely. Ikarkarigatak ti makalipat, ket sapay la kuma, ta makalipat ak tumatlaeng. Tuy pagayam mo, Cheryl. Agyaman ak pagayam Cheryl iti dayto apakasaritaam. Awan papanan na, no di makalipat kan tumatlaeng. Ket patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki na ituding aparaken ka. Tatunggal maysa, adda na ituding aparaken kwa na, itinagan ni Ayam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan na Cheryl at aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat naggapo. Iti pagayam nagpailinged itinaga na amabi. Asaan nan nga inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Diyak ni namnama amaaramid kanyak ti inak ti kastoy. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Mabi. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay anak ka adumanan awara dito'y balay, ha, Mabi? Saan ka di ak kinunak nga agipak ni ka? Ha? Anay ko nanang, tilapaya ko, nagsakit. Anya pinararamid mo, ha? Nagipak ni Akmat. Ngam ni ading ko, inwara naman ang tinakabaks nga ayam na. Si Kamot Benny, di ka la maumumang agay ay ayam. Saan ka din nga imbagak? Ano agay ayam ka? Ipaknim, numalpas ka? Ha? Ay! Anay ko, Nanang! Saan nga bautan ni ading ko, Nanang? Siyaklatan di bautan niyo. Tas saan ka nag-ipakni? Ipakni ko nagitoy, Nanang. Sorry, saan to na maulit? Gusto na ading saan ka nagsangit? Mapanak manan agisursor ka dagiti lakok, Mabi. Agdalos ka diti balay. Kan labaam dagiti baduyo ka ni ading mo. Sakton ti mangilabay ti kawas mi ka ni angkel mo. Tasan mo akabailan nga ilaba amin. Nadagsan dagiti kawas mi. Uwin, Nanang. Nagluto ako iti sidaan nyo ka ni ading mo. Kinalubak aday di kusina. Mangan kayon tulatan. Uwin, Nanang. Naimbag abigat mo, Neneng. Naimbag abigat yumat, Nana. Siyak gayam ni Nanam Tina. Asika, anya tinagan mo? Mabi, Nana. Ay, maboring ang ngamin dita balay. Nakita ka nga aglablaba, iso nga imasidaga. Takayat ko ti makisarsarita kan ka. Ay, kasta ka di, Nana? Agda magaklaan ko ma. Nanang mo ka di kanayon amang baot kan ka? When, Nana? Agkabsat kayo nga rot iti makitkitak nga ubing alalaki.
Nana. Ngam, sabali ti tatang ko. Kasta ka di? Apay anaranggas ti inam. Iti mano nga aldaw a panagbakasyon ko diti balay ti amiga. Kanayon ko amang bangag ti panagong ungat ti inam. Kanayon na kayo akabkabilan. Jack amo, Nana. Ngam, kanayon anapudot ti ulo na. Tunggal agawid anabannog. Ngam ti tatang di kabsat mo, naungat ka di mat? Saan, Nana? Ni nanang laang mat tinaungat. Kasta ka di? Among, nasingpat ka nga ubing, kan nagagot ka pa'y. Ala, ilipas mo tilablabaam. Agsubli akto inton madamdama. Ta umay kayo ikan iti sidaan nyo kani ading mo. Apay nga ta akasasaon ni nanang ti babae akaroba mi. Hala, amangan no nagipulong ka ni Nana Tina, anakin nisturyakan ko na. Amangan no nakaaramid akmanan iti bason. Ay na, agnerbyosa klakat nga rod. Amangan no bautan nakmanan ni Nanang. Nanang, apay nga ikarkargayo dagiti kawas ko iti bag. Gapo ta sumurot kan Nanam Atina. Ha? Apay mat? Imbagkan kwa na, tanasaya at tibiyag mo iti sidong na. Awan anak dayjay, si kanti agbalin nga anak na. Sumurot ka kankwanan, tagawi dan iti lugar da itangal daw. Diyak kayat, Nanang. Kasano ni ading ko? Asino nga timang bantay kankwana? Diyak kayat apanawan ni ading ko. Saan man anatang kan ti ulong? Saan amang mangted iti suporta ti amam? Mabain akon ka ni uncle mo, nga iso ti mang suporta kada tayo. Saan ka pa yan anakastrok iti pagadalan ita atawan? Tapirmi mo't arigat tayo. Okay lang, matkanyak, Nanang. Okay lang kan ka, ngam saan kanyak. Iso asaan kan nga agkadkad. Ala, agsukat kan, ta sumurot kan ni Manang Tina. Huston, Mami, saan ka nagsangi? Amo, saan ang anaranggas? Kabaulan ka pa'y apagadalan. Urean niya ako, so ti kayat mong alangan. Kasano kami ni ading ko, Nana? Saan kami ka din nagkita? Manipod ita, Mami, ti kayat ko ayawag po kanyak. Siya kun ti agbalin a pamilyam. Saan na bali, ti agbalin agmatanasingpad kan ka. Asino ka di ti kadwata ngagna di jabalayo, Nana? Mami, kunam. Mami? Kasta, ni Dadim R ti kadwata. Nasingpat day chay. Kadwata yo ti katulong ni. Kasta ka di? Awan ka di ti anak yo? Awan. Iso nga inala ka, takayat ko asikati agbalin nga anak mi ka ni R. Anyaman ta ni Nana. Imanugot latan nga alaan na. Marigatan ti inam kada kayo. Saan mo't gaya may stable ti trabaho ti asawa niya? Uray pa'y, Mami. Naglakakan ko na ti panang ipadawat na kanyag. Anda ka doon mga ubing, honey? Iso ni Mabi, honey. Ti agbalin nga anak ta. Mabi, agmano ka ni Dadim Art? When, Mami? Agmano Daddy? Kasya na ka ti Diyos, anak. Amok amabisin kan, Mabi. Agida sarat lang, tamangan tayon, ha? Tulungan kayon, Mami. Saanan? Agis istorya kayon ka ni Dadim. Itartanalpas tayon anangan, kayat ko nga ipakita kan ka ti kwartom. Impadalos kon ka ni Adonis, sakpay ang nagbiyahe ta. Sino ni Adonis, Mami? Ti bakla akatulong mi. Saan ka amadanagan, tanasingpat day jay abakla. Ala, umay ka. Mapanta iti seled mo.
Dito'y abanda ti seled mo. Oh. Magustom ka di matlaan? Nagpintas matan, Mami. Naglawa pa'y. Iti TV lang tinakakitak iti kastoy kapintas a kwarto. Ita, agbalinan a kwartom daytoy. Agmay-may saak ditoy, Mami. Wan, apay? Mabuteng kang agmay-may sa? Saan matkit ni, Mami? Nagpintas ti biyag ko ditoy. Agkakaimas dagiti makan. Nagpipintas dagiti gamit ko. Talaga nga agbibiyagak abak nang. Jak malipatan ni ading ko. Mailiwak unayan kan kuana. Numabalin la ko maamakan namat dagiti makmakan ko ita. Anya nga tano kasaok ni Mami. Ibagak nga agpasyar kami ijayan ni ading ko. Ang umanugot nga ta? Padasak man nga ibagain ton bigat. Saan ka di nga imbagak alipato mo ti maipapan iti pamilyam? Da kami ti pamilyam ita, Mabi. Kurang ka di pa'y dagiti ipapaay ko kan ka. Apay asapulong pa'y laang ti sigod a pamilyam. Mailiwak lang amin ka ni ading ko, Mami. Ngam no saan mabalin? Saan kumat nga ipilit? Tapno ibagak kan ka. Nang tudak itidak kalagatad iti inam. Kat sika ti kasukat na. Iso alipatam idan. Ta saan ka anapatag kadakwada. Da kami ka ni dadim ti mangipatpatagkan ka. Iso asor-sorwan na kami mat nga ipatag. Saan nakapasakitan? Babaan iti panangipakitam anapatpataglat tatiin mo na a pamilyam. Sorry, Mami. Ipapaay ko ti amin kan ka. Iti kasta. Awanan ti sapulam iti denak, Mabi. Manong Adonis, nabayag ka ka din ditoy? Wen, manuatawan ko matan dito'y Nasingpat ka din ni Mami? Ay no, apay akas na ti damdamagam. Manuatawan mo dito'y. Di mo pa'y laam mo anasingpet? Wano saan ni Mami? Nagungot ngamin. E di imbagak apasyar ko man ni ading ko. Iso nga, kasla mabuteng akmatan kan kuana. Ay sus, saan ka ngagbuteng? Ipakitam kiti ti panagayat mo kadakwata. Amang ano agselselos laing dayjay. Siyempre, ti kayat na, iso laing ti ayan ti atensyon mo. Kasta ka di, Manong? Nasingpet ni Madam. Ita lang nga nakita ka na ragsak. Itataadakan iti biyagda nga agasawa. Congratulations, Iha. Saan na kami apinaay kini Mami? Sika ti first honor iti classroom yo. Nalaing ka talaga. Imala ka kanya. Anya nga imalakan ka nga ibagbagam. Siyak ti imalaan na. Ala, duatan nga imalaan na. Tapno awanan ti Riri. Ang siyak ti mangisabit iti medalyana, inton madanon ti recognition dayda. Anya? Apay manan asika? Tasikan to ba't inton sumaruno? Ay saan? Siyak ita. Sika inton sumaruno. Tapno awan ti Riri, Mami, Daddy. Agbinunot kayo langan ka ni Daddy no asino ti umun amang isabit iti medal ko. Anya? O sige, kayat ko dayta. Ay na, nagbita talaga ti Aldaw, Mabi. Kaano lang idi simbangbay ka ditoy? Ngamita, aggraduar kan. Wan nga rod, Manong. Maragsakan man ang damami kan Daddy. Tasyak ti valedictorian. Ay, ang mga no agin nagaw damanen, no asino ti mangisabit iti medal mo. Ni Daddy ti akin batang amang yukor iti medal ko ita. Ngam ko na ni Mami. Iso ti mangimarcha kanya. Ay, nagswerte ka kadakwada, Mabi. Nadaan ka itinasingpat a Mami kan Daddy. Kunang amin ni Madam, naungat ka no ti inam.
Kanayon nakakano akabilan. Impalagip mo manan ida, Manong Adonis. Ah? Amom, kayat ko launay ang makita ni ading ko. Saan na kayat ni Mami? Sorry Impalagip ko mata. Ita, taumatan iti graduation mo iti high school. Anya ti kurso akayat mong alahan iti kolehiyo. Mami, kayat ko dagbalin amay sa doktor. Ha? Wow! Kayat ko day ta kurso iha. Apay mo't aday ta tinapilim. Para kada kayo ka ni Daddy, Mami. Kayat ko, syakto ti mga iwan kada kayo ka ni Daddy. Kayat ko ti agsubad iti amin a kinasaya at yung kanya. Ay na, makasangit ak mata, iti day ta nga ibagbagham. Itapay laang. Kayat ko ti agyaman kan ka. Gapukan ka. Nariknak no kasano ti agbalin, amay sa nga ina. Igaad ko ti agadal. Inton makalpasak iti kursok. Biro kak dananang kan ading ko. Kayat ko ang makita ida. Ang malagip dakpay nga ta. Wenno nalipatan dakon. Saan daan na pukaw dito yung puso. Nga oray napintas ti biyak ko ita. Saan ko latan nga ibagbagakan ni Mami? Ti panang birok kunto kadakwada. Benny, sika ka din dayta ading ko. Ha? Manang Mabi? Sika ka ding advice Ading ko, imbagta saan kayo apim mampanaw dito eh. Nalaklaka ti panang birok ko kada kayo. Saan akayat ni Nanang apumanaw kami dito ay Manang? Mangnamnama mutlaang, nagpakita ka kada kami. Kumusta kayo? Sa dinuti ayan ni Nanang? Aday ti silid Manang. Kat masakit ni Nanang. Anya, kayat ko ang makita ni Nanang. Sika ka din ang paiso, Mami. Nanang. Kitaam lang hagpaiso anya. Madlaw amayat ti sasaadam iti biyak ita. No saan ko nga inaramid kan katikas dyan. Siguro, agpapada tayo agrigrigat ita. Iso adin ako makakura. No impadawat kay di. Aklo nagkanasakit tinakam ko kada kayo. Iti pa nang ipadawat yung kanyak, Nana. Ngam pagyamyamanak, tanasingpat dagiti nangampon kanyak. Impaay da amin akasapulak. Pinagataldak. Katita, may saakwan a doktor. Kablaawan kay ti balikin, Mami. Ita, nakasagana akong amatay. Nakita ka. Saan, Nanang? Adda akon. Tulungan kayo, tapno agimbag kayo. Sa dino tinagkapwam. Iti trabaho, Mami. Apay ka di. Saan kan nga agulbod? Ibagam ti agpaiso. Tada nakakita kan ka. Sorry, Mami. Saan da ko makagura? Utang ko kada kayo amin nga adda kanyak ita. Kadyak kayat ang makaaramid iti pagsakitan tinakam yo. Iso adyak imbaga kada kayo. Sabay ko tamaawatan dak. Sorry, mat iha. Ngam linaw-lawagan ti amigak ti panunot ko. Amok ang masakit ti inam. Amok ang kasapulan na ka. Okay lang kanya katulungam di pudpud no nga inam. Ngam akari ka.
Saan na kami aliplipatan kanidadin? Agyaman ak, mami. Tasaan kayo ang makaungat kanyag? Ikarik kada kayo. Asaan kayo ang malipatan ka ni Daddy? Siyak ti mga iwan kada kayo. Ikarik dayta, mami. Pinalubusan nak ni Mami at tulungak dananang Mr. Lonely. Pinagtuloy ko ti kabsat ko iti kursuna, ket ita nakalpasan. To'y pagayam mo, Mabi. Mabi, agyaman nak iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, nasimpet ka nga anak, kan kabsat. Iso ang nasaya at ti kasasaad mo. Ket kanitumetten, tapno subadam, dagiti nang padakkel, ken nang paadal ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinaga na Mabi, adi nan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.